دما خوش به بینرین هجا ایرو 16 آذار 2022 جه روژان جی روژا چهارشنبه بویا رو کشتن هری سرکی و هری بالکشین کل سرانسری جهانی رودانه امی حول بدن جاره کردن دنوا 20 دقیقه و چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا 3 هفته در بازبون و لبرجاوی جهانی شرکه کو ویرانی بخورد دینه دوام دکه اوکراین دیار کرد که ده انجام ایریشین روسیه ده حتی نها 103 زاروک هاتنه کشتن سرفرمانداری اوکراینی ادعا کرد که ارتش روسیه جسادی 40 هزین خواه وندا کریه. ji 24 Sibatê ve li dijî Ukrayna êrişeke zêde ya Rûsya heye bi dijwarbûna şerê heyre bilançoya qurbaniyan jî zêde dibe. The whole world stands as the witness of horrendous aggression of the Russian Serdozgera Ukraynayê Irina Venisatova di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê Facebookê de diyar kir ku di êrişên Rûsyayê de heta niha 103 zarok hatine kuştin. Serdozgerê giştî diyar kir ku di êrişên hêzên Rûsyayê de bi giştî êrişî 400 navendên perwerdehiyê hatine kirin û ji wan ziyan li pêncî û nehan bûye. Li gor agahiya ku ji aliyê rêveberiya herêmî ya bajarê Xarkovê ve ya li Rojhilatê Welêt ve hate dayîn ji 24 Sibatê ve li bajêr 500 kes hatine kuştin. Вооруженными силами Российской Федерации взято под полный контроль. Lê Rûsya iddia dike ku di dema operasyona leşkerî de ti sivîl hedef negirtine. І в держави проводиться мобілізація. Serfermandariya Kiştiya Ukraynayê şevê din ragihand ku artêşa Rûsyayê ji sadî 40 hêza xwe şikestaye. Di daxuyaniyê de hate gotin, ev yekîneyên artêşê yan bi temamî hatine têkbirin yan jî hêza xwe ya şer winda kirine. Sererkaniyê destnîşan kir ku bi taybetî li Mariupol akûşer lê dewam dike, rewş krîtîk e. Hat diyar kirin ku leşkerên Rûsyayê ji aliyê Rojhilat û Rojava ve bajar dorpêç kirine. Lê hat destnîşan kirin ku li vir artêşa Rûsyayê ziyaneke zêde dîtiye. Serevkaniyê bilançoya 21 rojan a şer jî eşkere kir. Li gorî vê 13,800 leşkerên Rûsya hatine kuştin. 430 tankên serekeyên şer, 1375 maşînên şer ên zirxî, 109 sîstemên topavêj, 7 pergalên roketavêjên perbermîl, 43 pergalên parastina hewayî, 84 balaferên şer, 108 helikopter hatine têkbirin. Herwiha derbel li 819 wesayîd, 3 keştî, 6 tankerên sotemeniyê 11 balafer û 10 alavên taybet hatine xistin. Şêwirmendê Wezareta Karên Hundirîn ya Ukraynayê Vadim Denisko ragihand ku nêzî 20,000 kes bi wesayetên taybet ji bajarên bendera Mariupolê ya li başûrê Rojhilatê Welêt derketine. Têpayîn ku nêzî 200,000 kes ji bajêr bêne derxistin. Hat diyar kirin ku ev nêzî 14 rojan e. Bajar jariyê leşkerên Rûsyayê ve hatiye dorpêçkirin. Добрий ранок, шановні українці. Jîgera Serokkomarê Ukraynayê Irina Vereshchuk jî ragihand ku hêzên Rûsya nexweşxaneyeke li bajêr kontrol kirine û nêzî 400 xebatkar û nexweş dîlgirtine. وسا خویا دکه کو شری ل اوکراینا و د دمککین دجی به داوینه به نشانه اوی کی یا هری سرکه چتین کریکری ین روسیا او ترکیه ین کو اف بسالانن سوریه ویران کرنه نهاجل سر یا اوکراینه نه دی گوتن کو بیتری 40,000 جوان چتین کریگرتی ین ل سوریه جبولیگل ارتش روسیه د شری اوکراینه د جه بگرن ناوی خوانه ویساندنه آژانسا افپی جی راگاند کو جتین دولتا ترکیه ل سوریه جی جبول دشی روسیه شر بکن وان جی آماده کارین کتنا لسر ریکرینه.
Çavdêriya Sûriya ji bo mafên mirovan ku navenda xwe li Londonê ragihand ku çeteyên Sûrî xwe amade dikin tevlî leşkerên Rûsî bibin û di şerê li Ukrayna de cihê xwe bigirin. Koşka Kremlinê bi daxuyaniyekê hefteya borî gotibû dilxwazên ji bo şer li kêleka Rûsyayê li Ukraynayê şer bikin amade ne bên pêşwazî kirin. Rêveberê Çavdêriyê Ramî Abdirehman got bêtirî 40,000 Sûriyan heta niha navê xwe nivîsandine ku ji bo şerê li Ukrayna de li kêleka Rûsya şer bikin. Ji van serlêdana 22,000 kesî hatiye rêkirin. Li gorî agahiyên ku çavdêrî û çalakivanan parva kirine, kesên li Ukrayna şer bikin, serî li navendên Rûsya yên li Sûrî dane. Ji bo nivîsandina navan jî gelek navend li herêmên dibin kontrola hikûmeta Şamê de hatine vekirin. Hat diyarkirin ku kesên navê xwe nivîsandine alîgirên hikûmeta Şamê ne. Di aliyê şer de xwedî tecrûbe û beşeke zêde ya wan ji aliyê Rûsyayê ve hatine perwerdekirin. Çavdêriyê diyar kir ku 18,000 kesên din bêriya Partiya Beas a destlatdar navê xwe nivîsandine. Ev çekdar wê ji aliyê Koma Wagner ya ku kampanyayeke leşkeriya taybet a Rûsya û tê gotin ku girêdayî Kremlinê werin hilbijartin. Lê hikûmeta Şamê tevî van agahiyan iddia dike ku til leşkeriyan alîgirên Rûsya yên li Sûrî navê xwe ji bo şerkirina li Ukrayna nenivîsandine. Lê tê zanîn ku çekdarên kirêgirtî ji Sûriyê beşdarî şerê li herêmên weke Lîbya û Qerebaxê bûne. Koma mafê mirovan jî dibêje ji ber bêkariya li herêmên dibin kontrola hikûmeta Şamê de hejariyeke zêde heye ji ber vê yekê kesên li vir berê xwe didin şerê li Ukrayna. Di demekê ku alîgirên Rûsya û Şamê diçin de maweyên Tirkiye qet bêdeng bimînin. Ajansa France Press ragihand ku ji bo çeteyên Tirkiye li Ukrayna şer bikin serlêdan kirine. Çeteyekî dewleta Tirk ji ajansê re got ji bo ew li Ukrayna şer bikin $3,000 pêşkêşî wî hatiye kirin. Awropa piştavaniyên dike û Ukrayna hewl dide li pêşberê Rûsyayê li ser lingan xwe bigire, di nava her rewşê de ya têxuyakirin lê pêşiya her du welatan wîraniyeke gelek zêde heye. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî got ev şer wê ji bo Federasyona Rûsya ku êrişî welatê wan kirî bi şerm û encameke giran bidawî bibe. Ukranî dizanin ku piştî destwerdana hêzên derve û hatina çeteyên Tirkiye û Rûsya li welat wê rewş di demekekin de çareser nebe. Li pêşiya Ukrayna wêraniyeke zêde xuya dike. Ev sê hefte ne êrişên Rûsya yên li dijî Ukrayna didome. Вільні народи вільної країни. 8 років війни на Донбасі. 20 днів повномасштабної. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelensky bêriya hesabê xwe yî tevna civakî peyamek weşand. Volodymyr Zelensky îşaret bi wî yekê kir ku danûstandinên ji bo bidawîkirina şer, misogerkirina agirbestê û rawestandina êrişên Rûsyayê dewamên û ev ban kir. Bi sebir li benda encamên diyalogê bin, ev giring e, zehmet e lê giring e, ji ber ku her şer bi peymanekê bidawî dibe. Hevdîtin jî dewam dikin. Будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені Zelensky balkişand ser êrişên artêşa Rûsyayê yên li hemû wextî danûstandinan û got. Artêşa Rûsya bi awayekî hovan e rojnamegerên xwe cihî û biyanî kuştin. Dagirker sûcên şer didomînin. Êgir berdidin wargehan û binasaziyên sivîlan. Ji mara mûşekên ku Rûsyayê li Ukraynayê bikartîne neh sed derbas kiriye. Nepêkane ku êrişên asmanî bêne jimartin. Serokkomarê Ukrayna di axaftina xwe de bang li karsaz û welatiyên Rûs kir ku li dijî şer derkevin
و دیار کرد که روسیه دی به شرم و فقریه که مزن جوی شری درکوه. Hi, nice to meet you. You're very welcome. Ця ситуація, яка у нас зараз є, безпечно, але в цілому в країні небезпечно. Ну, вам ولایدمیر زلنسکی دا آخافتنا خویا پشتی پیشوازی کرنا هر سه سروک وزیرین کو سردانا کی فکرن ده او نرخاندین کر. او گاوک مازن ویرک راست و جدل بو. زلنسکی کیف خاشیا خویا جبر پیشوازی کرنا لیدرین پولونیا، چکیا و سلوواکیا آنیز دمان. люди їдуть на машинах. Our, for example, guys begin to artillery or anti-tanking system or people or 30%, ну, 70 біжить. Які розмовляють на мові. Dinava demên ku şerê li Ukraynayê dijwar dibe de kêm jî be hêviyek ji danûstandiran derdikeve, şandên Ukrayna Rûsyê îroj ji bo gera şeşemîn a danûstandiran dicivin. Wezîrên Karê Derveyê Rûsyê Sergey Lavrov jî got, hevdîtinên aştê yên bi Ukraynayê re nehêsanin li hêvî heye ku bi tawîzan re li hevkirinek pêk were. Berdevkî Kremlînê Peskov jî dibêje dibe ku li ser modeleke mîna ya Swîsre bikare rewşeke were çareserkirin. شری لأوکراینا دشوار دبه و جیهان بردلا گرانیا شر دده. جبو ویه جی بندواریان داوی آنینا شر هر چقاسی کم جیبه لی هرتم لآلیه کی زندیه. دو پشتی گره پینجان آدان و ستندن نافبره آلیان ده بداوی بو. چاو وگریان لسردان و ستندن کو ایرو ورم پیک آنین. Доброго ранку. Ми продовжуємо працювати, і я зараз коротко поясню те, що شێوەرمەندێ ئۆفیسا سەرۆکێ ئۆکراینایە میخائیل بۆدۆلیاگ li ser Twitterê rakand ku danûstandin wê di 16 Adarê de dewam bikin. Bodolyak got nakûkiyên bîngehîn hene, lê teqez cihê li hevkirinê heye. Di dema bêhinvedanê de wê xebat di asta jêr de dewam bikin. Ji Moskoya ku dixwasta daxwazên xwe bi leşkerî bi dest bixe, peyamên hêviyê çê dike derket. Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov diyar kir ku hevdîtinên aştiyê yên bi Ukraynayê re bi hêsanî pêş neketin. Lê wan hêvî dît ku bi tawîzan re li hevkirineke çê bibe. Sergey Lavrov ji ajansa RBC re ya Rûsî re axivî û got. Ez li gorî nirxandinên ku ji aliyê şandeya me ve hatiye dayîn dibêjim. Ji ber sedemên ku em hemû dizanin danûstandin bi hêsanî pêş nakevin. Lê belê hêvî heye ku bi tawîzan re li hevkirinek pêk were. Lavrov got, alî li ser hin mijaran nêzîkî li hevkirinê ne. Міцний народе нашої незламної країни. Сьогодні 18 Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî duh got bû. Eşkereye ku Ukrayna wê nebe endamê NATO. Em vê yekê dibînin. Bi salane me behsa deriyekî vekirî dibihîst lê xuya dike ku em ê nekarin bikevin wir. В стране, где есть внутренний конфликт, нигде Запад не подвергает сомнению необходимость прямого диалога. Lavrov anî ziman ku fikara wan ya li ser Kiev ne tenê duwarê bêalîbûnê de ya û got. Bi awayekî azad, karanîna zimanê Rûsî û azadiya ramanan jî cihekî xwe yê giring digire. Ev krîzekî giring e, wê sîstema cîhanî jî diyar bike. Ну, Россия должна реагировать. Ji Kremlînê li ser mijarê peyameke balkêş hat. Berdevkê Kremlînê Dmytro Peskov got, em bawer dikin ku fikra avakirina dewleteke bêalî ya weke Swêd li Okraynayê wê bibe ve bi jêrkeke li hevkirinê. Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США. Welatên NATOyê her çi qasî dibêjin ew ê leşkeran neşînin Ukrayna û li dişê Rûsyayê şer nekin, lê dîsan jî çavê wan li ser herêmê ye. Di vê çarçovê de wezîrên parastinê yê NATOyê civiyan mijara sereke careke din
روشا لأوكرانيا بو سكرتاري گشتي ناتو ستالتنبرگ جاركدن پشتوانيا بو كيفي آنيزمان پولونيا جيج بو أوكرانيا بشنيارا هزك آشتي يا ناتو يجبو ولاد ديكه. ددمك دا لجيهان الشركة مينا يه أوكراينا وروسيا هيدا جاف لسر ناتونا هرچی قاسی ناتو تقصدکه کو اوی لشکران نشینه اوکراینا لی دیسان کی جانا کلیه چه دبه نزلاله. به پیشنگتیا سکرتر گشتی ناتو جنس سولنبرگ وزیر پاراستن یه ولات ناتو لپایتخت بلژیکا بروکسلی دست بکر. وزیر پاراستن یه اوکراینا گرجستان، سوئد، فنلندای کو نه انضامین اتفاقنا و نونر بلند تیکلین درو و پولیتیکای اولکاریه یا اکیتیا اوروپای جوزیپ بورل جی جبو جوینی هات و خواندن. اف جوین بریا لوتکیا لیدر ناتو یا بمجارا اوکراینا 24 آدار پیک وره هاتل دارخستن. ده همان دمیده جبر بیه که جوین خودی گیرنگیه که سرکه یا. بریا جوینی ستولنبرگ وزیر پاراستنی یه امریکای لوید اوستن جروجنامه وانان را دیار کربون کو ایریشا روسیا یا لسر اوکراینای داگرکریه که هووانه یا اوگوتن انجامین وی لسر اولهیا اوروپای هنا. جنس ستولنبرگ اشارت بویه که شکر کو دی جوینا ایرو ده و انجامین بلز این ایریشا روسیای و هر وها هلوستا دمدریج آهف پیمانی لهمبر ویروشی بیگو تو بشکرن. بلی 7 سال در باز بون لشر لیمنی هینا جی بداوینا بویه ویرانیا لولات بخواره کریزه یا مرووی دایا آوای کرن نتوین یک بوش بو پیشی لوی روشا کمباخ یا کریزه مرووی بگره جاره کدن بانگا آلی کاریه کر نتوین یک بوی گوت جبو در باز کرنا روشا هی پیوستی به 4 میلیارد و 300 میلیون دلاری هیه. کریزا مروویه 2014 لیمنی بشر دست بکر هینا جی نهاتیه چاره سرگرن. As you hear every month, آلیکاری سکرتر گشتی یه نتوین یک بویی جبو کارو بارین مرووی مارتن گریفیتز ده داخویان یاخواه یا جبو کنسیا اولکاری یا نتوین یک بویی ده گوت. the emergency relief coordinator, that's me, روشا مرووی یا لیمنی و گوهری روشکا آوارته. گریفیتز دیار کرد و ایرو 16 آدار ده جبو یمن کنفرانسا آلیکاریه ورلدار خستن و آنی زمان کوری خستن آلیکاریه جبو بکیجن کسین کلی یمنی پیوستیاوان با آلیکاریه هایی پیوستی به 4 میلیارد و 300 میلیون دلاری هیا. more difficult for many of them. Violence continues to گریفیتز بالکشاند سرویه که کلی یمنی 23 میلیون و 400 هزار کس پیوستی آوان با آلیکاریان مرووی هیا و افتشتانی زمان 19 میلیون جوان دا آستا برچی بونه دنا لگوری دانه نتوین یک بویی لسرانسری یمنی 2 میلیون و 200 هزار زاروک با آوایی که ترکر خوارنی ناخون نتوین یک بویی 2020 جاره کدن دا خوازا آلیکاری بو یمنی کربو و وی دمی 3 میلیارد و 400 میلیون دلار دهات خواستن نیوی وی کمک زیده تر کم کربو. 2021 ولاتان 2 میلیارد و 3 میلیون دلار آلیکاری پیشکش کرن. پشتی بلاوبونا کووید 19 کوباندور لطواهی جیهانی کرد. و کریزا افغانستانی ایریشا روسیا یا دجی اوکراینای را تی پیش بینی کرن کوالاتین خیرخواز دواره جیبجی کرنا سوزین خوین جبو یمنی ده زحمتین جدی ببینن. يا رب كن بعونهم يا رب. بله بینرین هجم لوردیگیشن داوی بلتنا خویا جهانی و دبیشن حتی اصبح جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.